invite tawraga mai mai ki ken gi upuda tawruna program si ko pham 2022 2023 then 2024 again this current year 2025 work program am ta phajana release tawti phongri aduna di development sin laiti haibi then aduna ni ekuna ngasi parja gi mihut na semba si ngaktang gi internal crisis laibidigi unrest oibidigi president leiragasu thuna amuk miyam gi mihut na semba sarkar ama darkar lai haibasi democracy gi hauna sani masat ne ha ado hauzik aikoi asa tawde aduna laiba wafam di ai lakningi ba point di sarkar semani hairga manipur parja miyam kaya ya wai kayam kuina ngai higani development karam kanda pakhet kani constitution piba provision khudimak thabak amta pangthok tre local area akoi gi local body singi election amta pangthok tre sarkar dagi 15 finance commission paisa laktre akoi de free de fangada ba local body de sanga da paisa laktre financial collapse loan manipur ki budget se and the namtang haijabada 35,000 to 36,000 crore. See the size of the budget average da. Then aina RTI amada hangi housing Manipur da financial crisis laibisiga bari leina loan kayam lawrige haibada 20,000 crore Manipur ki budget tangkai henba ama loan ki interest puriba budget si assembly da pass to matam da 35,000 की budget amada tolopi ki dabni development tawgadabni then tongan ba expenditure me amsi set kadabse 20,000 crore ki interest han satpatai at source then that already what will be the future, what will be the development of Manipur masi ki sarkar se patlaba sarkar ne gari mata asa tawningai litraba development tawroi daba ima singi nupi singi youth singi thabak phangna bagi tongan ba policy program anawa policy program ama sulai le roy adro masi ki sarkar se patlaba sarkar amane double engine sarkar se patlaba sarkar ai koi ki kanadraba asa tawningai leitraba adigumba double engine sarkar amane laibo waphundi asugumba mayam singse loina leigre corruption na se masi department khudimakta hekta awang bathakta corruption leire water resources department corruption PICD ki department da corruption PWD corruption RD department da corruption si lone puthokpa ngamne agriculture department da fraud Manipur da agriculture department da farmers se lakh amaga khanatani agriculture directorate na piba se adu lupa ami lakh manga farmer laina prime minister kisan yojana scheme ki da lakh manga lai haina huji sengi ration card pai ba myam loi kakthare Manipur se pura fraud ne huji BJP double engine de gang se lai aduna di masumba fail administration se khoi pamdre akhoi makhata na sathan ba pamdre dangak sembagi enough number masing leiba adigumba semba yaba 60 da ama lai hidraga 50 ga akoi 4 laibasida sarkar si semba ngamdre center na reject tawre makhoi gi own central government na BJP na double engine na reject tawre sarkar semba ngamdre haibasi hauja kayarak akoi thenare ngan chalambada atawrumbada community myam sudie muhai then adegi Bihar ki election loraga adegi sarkar semakani haibegi amuk statement si myam khabar thengna aduna de koi asa tawningai letre akoi na pami to the point sarkar semasu ngamdraba leibak ngakpasu ngamdraba myam ki chakhot thorang su tawba ngamdraba naha singi thabak su piba ngamdraba then adurli assembly si dissolve tawro haibasi akoi ki voice puthokre laukre then aduga election anogo tawrasi haibe ado masi sarkar sengini na miyam da mitrang tawraga sum laibesina di miyam praja da wa sum hele aduna masi akoi min sama tawraga assembly si
सीरे हाइदना सरकार सेमद्रीब्रा मरमदी आर्टिकल 174 मधु वायोलेट तवी हाइबो क्वेश्चन दे अदुना सेंट्रल गवर्नमेंट मधु उसिनद्रगा आर्टिकल 174 मसी वायोलेट तौबदगी असेंबली से सीरे हाइना लौरिब्रा न क्वेश्चन ऑनरेबल गवर्नर दा हंगे मसी सीरब्रा हिंगिब्रा मणिपुर असेंबली से कोई इन रिटर्न पीरगा हंगरे मधुसु रिप्लाई पीरक्ते अखोई की वॉइस अखोई की डिमांड आंसर अंत पीदे गवर्नमेंट से डबल इंजन की फेलर से मसी अखोई ना हंग खुदी अदुम पीबे याय कौरगा ओरसु ऑनरेबल गवर्नर की ऑफिस तक कौरगो ओरसु पीबे याय अदुना दी देन अखोई